Kia ora koutou, Mātua Michael here. Te wiki o te reo Māori this week, and I thought I'd take this opportunity to read a puka puka. Ngā manu I runga I te Rākau. Ngā manu I runga I te Rākau. Let's go into our story. Ngā manu I runga I te Rākau. Ko tahi te manu I runga I te Rākau. E rua ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua. E toru ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru. E whā ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā. E rima ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā, rima. E ono ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono. E whetu ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whetu. E waru ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whetu, waru. E iwa ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whetu, waru, iwa. Te kau ngā manu I runga I te Rākau. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whetu, waru, iwa, te kau. Au we! Kei te rere atu ngā manu. Kia ora koutou. I hope you enjoyed our puka puka today. Ngā manu I runga I te Rākau. Ka pai tō rā, ka kite.